So naay ni comment mga day. Ingon siya. Never stop doing good to others even if they don't. Para magmalipayon ka hangtod sa kahangturan. Pagbasa nako sa iyang comment, medyo nituyok akong kalibutan unya. Ang akong utok ba, mura siyag natambunan og eclipse. Pero insakto man, langit nun man yun na nga buluhaton ka na bang, never stop doing good to others. Oy, kanindot ana. Tabang ta, hatag ta, kung silang mga request, ato silang pagbigyan, walay problema na. Nindot na nga buluhaton. Pero pag abot ka rin sa second stanza nga maingon siya nga, even if they don't. Dito nangit-ngit akong pananaw mga day. Unsa man sila ra sige? Unya kita. Baliwala ra? Tarungan na inyong comment ha. Opinion po na niya. Ako opinion ra po ning ako. Di ra ko makig-away. Mo pagawas ra ko sa akong kalaay sa akong gibati. O dili ko masagot. Unsa ka? Ganahan kag ikaw ra sige hugtabang? Unya, pag-abot kong kami, okay ra di may tabangan? Hello? Anybody home? Wake up! Kay para ko no, magmalipayon ka hangtod sa kahangturan. Unsaon nimo pagkalipay hangtod sa kahangturan, nga ikaw ray sigig tabang, unya sila di mo tabang sa imuha. Unsa man nga klase nga stamina na aka? Pagkataas po sa imong resistensya day. O agwamtag yung ka? Dili ko oy. Mayag simba ko, may utlanan ang tanan. Dili po di kita ra sige. Manganan man na. Munang manag ko na mga ulo ana. Mura nagi pang hydrocephalus. Di ko masagot ana nga patakaran kung ako'y pasultion. Kaya nitabang man ta, the other way around, kung naatay mga ginagmay, tabangan po ta magtinabangay ta. Unsa man ka? Member ka sa Avengers? Imong aswatong salon tibo kalibutan? Tanawong tagdi ka makapagulbol. Dili ko motuan ang mga panultiunan na. Nga, never stop doing good to others even if they don't. Tuo ko ana. Simba ko. O, kintahay ko no. Pamilya nimo. Tagaan nimo kwarta. Igsuon, mama, papa. Silingan pang mga kawatan. Mga tabian, mga marites. Karon, ana. Imo mga kadugo. Latabang ka kay. Naghago ka kwarta na. Kay, never stop doing good to others. Ibutang ta lang. Pagkahuman ni abot ang panahon, nga ano na kay gihangyo. Dahil wala kay pagbigyan. Oh, asan man ang if they don't. Tanawon tag dili magsipok imong ulo. Oh, imong inon nga day. Palihog ba tagli-ili dito? Na okay na ba to akong sogo nimo? Wagoy ni react. Murag mga istatwa. Oh. Wagoy na minaw. Anya, never stop doing good to others even if they don't. Simba ko kaday. Nagdaghan ka isa nga tanang mapanamas-tamason nga mga tao tungod anang never stop doing good to others even if they don't para malipay ka hangtod sa kanturan. Kinsa man po ni tawoy malipay kung ikaw na yung hangyo po niya dili ka pagbigyan. Kamatay buno timo kalibutan mga day. Di kumotoan ang panultiun na. Manang kamo panamas-tamasan mo sa inyong mga sakop, mga pamilya tungod sa inyong mga mindset ngayon ana. Maganahan man ka magmalipayon hangtod sa kahangturan. Ambot lang nimo kung malipay baka kung makatulong kag sitwasyon nga. Gibay-biyay nagkaugwa na kay hinungdan. Ambot lang kay mga inana na mga mindset, istorya raman na. Paman raman na tumoy sa ilang mga dila. Pero pag abot na sa panahon nga, maiga na sila sa sitwasyon, tanawag makaingon pa ng even if they don't. Di baka ka makatigbas day. Makapamoy boygyog ka, makapangwintagog ka. May utlanan ang tanan. There's always an end to everything. Oh, hindi pwedeng yun, anak. O bako lang, opinion naman po ning ako. Kung sa iya ha, yung na yung batasan, ikaw na gyuday. Yung nara kung asa kang simbahan na ipatindog kay mo, dagkot ko yung kandila. Ikaw na gyud ang sunod nga santos nga i-canonize. And then, para nako, kung yung na ang imang batasan, at the same time, murag wala ka nagtabang sa imong mga sakop sa pamilya. Oh, imbes nakatabang ka kay nasubraan ka kabuutan,
Murag imong ipanagko ang ilang mga ulo. Kasi naman naganahang manarbaho. Kaya magsalig naman as imong never stop doing kindness to other people. Di naman naganahan o gimo kay kabalo man silang you are very kind magpadala naman kang kwarta. Mugasto raman ka. Muhatag raman ka. Kanya one day, pag uli ni mo sa inyo ha, puro mga walay trabaho, mga pulpul membro sa pamilya, wala nakapanukad, wala mga negosyo, wala na invest, nagulang na ka, masao naman ka. Oy, baho na magutang tai, basta wala tayo kwarta. May iluhan ka. Uy, tarunga, uy. Uy, kangilngig sa mga statement. Pero dalaygon og langit no na nga buluhaton nga never stop doing good things to other. Pero kanang if they don't, dili kay kumotolon anak mga dad. Kay kanang sa imong kamaayo dayong sila dili maayo sa imuha, murag lahira. Murag suhi. Murag di mao. Aning kinabuhi kung real talk lang, dili pwedeng kita ray maayo sige. Dapat kitang tanan maayo sa usag-usa para balanse. Okay, para at the end of the day, lipay ang tanan. Kung ayaw duphiday, o di man ka superhero, ayaw duphi ang mga butanga. Para ragod nimo ingnon imong kaugalingon nga maayo ka nga igsoon, maayo ka nga inahan, maayo ka nga kadugo, maayo ka nga parimti. Dili dapat ingon ana ang mindset. Kay kung ilang pananaw nimo, puro ra maayo, magsalig na sila. Ang resulta, ilang kinabuhi, mawad-an sa pagpaningkamot, kung mahimong tapulan, kay magsalig naman ang tanan. Naabi to mga igsoon, kanimo ni pinaka the best nga example. Dili man hinuon tanan pero, di ba, naay mga kamagulangan, kalagnitan mga kamagulangan. Mga kamagulangan nga anak, nga nanga-asenso, nakatrabaho, naka-abroad ba, or na-establish na. Mga batanon pa, 20 kapin, anak, padulong 30. Onya, ganahan ang magminyo, pero, dili mo minyo, kay, magpa-eskwela sa mga manghod, o kana, mutabang sa mga igsoon, o kana, okay man ko na nga buluhaton. Part naman ko na sa ato nga pagkamembro sa pamilya. Pero imong huna-hunaon, ikaw imong gisakripisyo, imong kaugalingon, imong giduphan, ang oras, kahago, pati imong personal nga kalipay. Wala na nimo tagay imong kaugalingon kay imo naging unahon imong mga manghod. Dalaygon ka sa imong gibuhat. Unya, pag-abot sa panahon, ang mga manghod, pag-graduate, ni Minyo, nakapamilya, nakaanak, ikaw nga naning kamot o nagsakripisyo sa ilaha, bahain na ka. Pila naman imong edad ana? 40 na. Nausa naman ito imong kalipay unta nga para sa imuha. Nasakripisyo na. Wala na nahatagan o katumanan. Nalimta na lang sa panahon. O, muna'y pinaka-the best nga example. Anang, do not stop doing good to others. Even if they don't. May unta itong imong manghod. Nga imong gitabangan. Ngulingi ni mo. Or, mubalo sa imong kamaayo. Onya, kung pagkaminyo, wala po na-establish ilang panginabuhi. Human, dugangan pag dalo kayo nga napamana. Naunsa naman ka? Ang imang pagpaningkamot o sakripisyo, asa na? Subunay ginaingon, nga may utlanan ang tanan. Mutabang mo sakripisyo, pero di nimo ang imong kaugalingon, dili nimo kalimtan. Help, at the same time, you enjoy and you give much higher favor to yourself. Pwede libya magpariho ang dagan sa panahon. So karon sila nangaminyo na, may anak na. Ikaw, nag-usa man ka diha. Hugos ka sila mga bata. Imong kalipay, naunlot. Ayaw, dapat balanse. Wala gyoy dautan kung atong palanggaon ang atong kaugalingon. Kung bot huna-hunaon, kung kamagulangan ka, di man nimo obligasyon ang pagpaeskwela sa imong mga manghod. Di man nimo obligasyon nga motabang nila. Obligasyon man na sa ginikanan. Pero kay manggiloyon man ka, may kasing-kasing man ka nga mura og bulawan, naganahan gyud ka nga mahawas mo tanan, imong gisakripisyo. Which is very good. Pero mo pod lagi, ayaw kalimti ang kaugalingon.
Kaya ikaw nagali ka sakripisyo, pag abot sa panahon, na pirwisyo po imong mga pangandoy o kalipay, ang ending, ang imong sakripisyo, nagpangabog to. Bitbiton na bago na nimo hangtod sa kamatayon. Nang balance ra ang tanam. So sa nag-comment nga, never stop doing good to others, dalaygon kaday. Pero dili sa second part nga, even if they don't, hunahuna asag makadaghan, kung makabenepisyo ba ka, or maayo ba na nga resulta o epekto sa imuha. O gidugangan pa nimong para magmalipayon ta hangtod sa kahangturan. Walay tawo nga magmalipayon hangtod sa kahangturan kung ang atong kamaayo ngadto sa mga tawo nga atong gitabangan, dili na ta lingion sa ikahulahian. Sama na. Mamoy boy na lamang ta. Wa tay natigom, wa tay kwarta kay puro tatabang. Wala tay nahipos sa kaugalingon kay nagtuot ta atong gitabangan inikaguwang nato, tabangan pud ta nila. Unya gadula ra man na tanan sa una-una. Wala man goy makaingon nga mahitabo na. Luoy ka. Ang taro nga imong desisyon sa kinabuhi kay na. Laitan ko ng imong fallopian tube.